Ćao ljudi, današnja tema je Brook, Soul King, muzičar slamatih pirata, internacionalna muzička senzacija u One Piece-u i veliki ljubitelj ženskog nogometaša. Specifično danas pričamo o njegovom Devil Fruitu, o Yomi Yomi Nomi, o Revivali White Fruitu, kakve mu tačno moći ta paramecija daje. Da li je Brook besmrtan, da li je Grim Reaper, da li ima moć nad mrtvima? Odgovor je ne. I jedino što je Yomi Yomi Nomi uradilo Brooku je dalo mu je drugi život. Sad, pošto je Brook također i skeleton, ima određene beneficije koje mi koji imamo meso, kožu i organe, i dobro on ima kosu, nemamo. Ne može biti oštećen strujom, ne može biti povređen vatrom, može da teči jako brzo čak i po vodi, pošto ceo ljudski skeleton teži oko 7 kila. Jedini način da ubijete Brooka jeste da mu slomite skeleton. Znači da kompletno sve koske razdvojite. Sad, pošto je Yomi Yomi Nomi paramecija, također imala je awakening, to je rapidno povećanje u njegovim sposobnostima. U Brookovom slučaju, Yomi Yomi Nomi mu je dalo moć nad hladnoćom iz podzemlja. Tako je dobio sposobnost da kontroliš, da ispaljuje led iz svog mača i da zaleđuje sve oko sebe. Također dobio je drugu, isto veoma jaku sposobnost, da vadi svoju dušu iz sebe i kreira astralnu projekciju, on je njegov zeleni duh. Tako da ne, Brook nije besmrtan, nije Grim Reaper, jednostavno ima čovjek drugi život i neke, tako reći, manje moći. Tako da